Usu answer. Meden check say any happy Easter so I'm a bishop here. But happy Easter so ma the moderator of the General Assembly of the President Church of Ghana, Right Reverend Professor Joseph Obri Yabuamanti. Baba, happy Easter. Happy Easter cry can you saying? Mom when you know from me happy Easter. Mema Yesu amane hunda papa. Make us say are you at the end on Facebook and on YouTube? And just say no answer was so call Adom Facebook 106.3. Ube hu yesi ya ewo. Enche bia na ote yourself for yata and yourself for Isaac Nka. Omode rade kasa jumadi Ɛberɛ o. Yans be beru de Ɛberɛ ne so na aso. Na Ɛberɛ na so say ye ka Yesu ni wo ho asem. Good Friday. I am happy to see today. Oh Jesus, I thank you for my salvation. Now me find check say the clerk of the General Assembly of the President Church of Ghana, Reverend Dr. Nino Odonko. Papa, nyame asumdwe enka ho. Now me find chance ma the chairperson of Ghana West Presbytery. Papa, amwako nyako. Daniel Abaku nyako. Papa, nyame asumdwe enka ho. Oso ko bas me twen ho. Oso mpa bonante akaka na wadu ha nyame fa medu ha asumdwe mu. Me o baba o studio asase na me wo Isaac ewo ha na Isaac aja aywa so boy chidom den ewo ha say aywa na you good Friday. Me just sakanya covid ya katati won nam be pon so baby kra. Kalu say Adom for no dey do be pon so da. Omo sha say Olinda do ho na come dey ko. Na sebe yi covid we wa khaya adwen but ni na ye. Abusia baby a wo bia onyame asomdwe enka ho. Baba, me ma happy Easter be. Happy Easter, Baba. But what they say? And I to jum, and I to jum. And I to jum. And I to jum. But me and Yamiasi back. Yen Yamiasi. So far as Yen Yamiasi. Bompa Yen Yamiasi. Yen Yamiasi. The 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 Yamiasi. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God. Thank God for Friday. Thank God for this Friday. Today is a Good Friday. Good Friday. We give you all the praise and today is Good Friday. And now you papa. Hey, Jesus. Hey, Adom bikeke. Mayena Yesu ase. Mayena nase. Ne wayede mayena nti. Adom nti. Danase. Wa wo hwe mo Facebook be say. Derade ase. Jesus era wase. To me nyinera yeda wase. But wo hwe ye fi bia derade ase. And now you Good Friday. Chrono ye peja wo ye yo kese. Efida papa. Efida papa. Wedding kuni mama ye thank God for your life. Oh Jesus. Yeah, that was oh, because he said thank God for my life. Oh Jesus. As I'm going to say God bless you. Happy Easter to you all. Yes, Baba yanko yenda nyamiasi tunyuma mai nyamiasi mai yeda wasi baby a wo bia wuti anope ya seda yeda nyamiasi yeda wasi sado yeyi waya oh
Yadawasio. Oh, Danasi. Yadawasio. And Sando. Oh, Jesus. Yayiwayo and Sanda Nyame. Yadawasio and Sando. Nyame. Yadawasio and Sando. Yayiwayada yatuntumo Nyame. Yadawasio. Yayiwaya and Sando. Anapayo Yadawasia. Oh Jesus. Yayiwayada yatuntumoda Danasi. Yakamfu Yesu. Oh Jesus. And Sando Obiansawa Yadawasia. And Sando Nyame Yayiwayada yatuntumoda. Oh Jesus. Yeshawa nyamda yakamfu Yesu. Yayiwaya and Sando anunti asasa yadawa so asasa yadawa unyami yadawa so asasa yadawa sida yatuntumoda yechima yatuntumo asasa Thank God. Yadawasio. Oh Jesus. Yadawasi. Yadawasi. Nyawayama yinti. Enkwaja juma. Wayama yinti. Asenya yinti. Ekasi yadawasi. Asenya yinti. Ekasi yadawasi. Ewo Yesu dino. Ka amen kesepa. Amen. Hallelujah. Amen. Baby Obia, happy Easter to you. But you respond they say once what time with your Facebook. Now watch me so. Now watch baby I want to show you fi. Mo amode abani me o shira mo papa. Obi say thank you Lord God. Thank you Lord God. I give you all the glory and the honor. You alone deserve it all. God alone deserve it all. You alone, you deserve it all. Yedawasi, Yedawasi. And now, you feel the papa. Hey, Good Friday, Easter Friday. Me no can say Dr. Pai Bonanti. What do that? And nam da so pumu. And then yes so many who dwedi na ebro. Na man akwa abansa na matwaso. Wonder I have a quite this year. Papa cho nyame asum jinka. Ba cha pomu this day. E da yesu as. Ba to fi boko de. Na me nyina fi dikese sima happy Easter. And no tree never can say. Let me be happy Easter. Make a can say what you yes, or man who da. Yes, or man who da. And I don't know, on to me can say to send him a more fishy pa. And the infant brother happy Easter. And they die, yes, and then you want in your swing baby. Miss Yakis swing and you swan and because one day we are now talking say if you're the money who number consider we sorry in ye be fa besi mabe enum na e de ahwe ensam nso a Yesu kan waseni no the first round no ye wi na fe yakwase ni na so ankasa na yaka e won sem na ye wi me say Yesu nsem e di kan ba ko kan ni say eja fache won na wonim ne Father forgive them they do not know what they are doing omunim ne amoye e do simi no say ya semu ene day you'll be with me
today you will be with me in paradise. And I will be coming home. I heard the DBM say, what opportunity? When the years super was in your say, no, Jim Quano. Hey, oh, Kanka, what me a cobino? Could the yes who fell? What me and Kobe? But I couldn't do to me coy. I said, yeah, and Piebald boy, I said, yeah. So call him in my air, Kaime, or send me over coming home. El paradise. And also means that I say, and now Ubandi Oba Uma Mensuni. This is your mother, this is your son. The yes, ye was in Yano, as no. And also, and 9 Eli, Lama Sabatani. My God, why have you forsaken me? Minyankopon, Adenti, and our power me. O cancer, you know, I test. O sukomo deme. Minumi endi sukomo di Yesu. O sukomo deme. Edu ensia. I say it is finished. Manu ni anyu na wie. It is finished. Adeswari nyina ma fa wie. O ha ma fa. It is finished. Edu enso. Eja onsem na me de me honhom me she. Oh, in your hands I commit my spirit. Why some na honhom wo? Doctor. Yeah. In some years, I probably and a penny. Yeah. Mafa and Chebium and my Yamia and come. And then my fan check is say, Ma Monica, Papa, who's answer, and then a birthday. Wow. And then Ma Monica. Aye. A penny. And what so. Daughters for so a release a bomb. Yeah. Intima Monica, baby, I will be an you say Wuti, I don't dear well for the Intima Monica, Pastor Monica, Pastor Mrs. I would have papa. Intima Monica, and they would have said, say, Unshrow, now cause bishops are my son, I didn't so, Pacho, and then birthday, Ma Monica, Pacho, there be only bishops, so when Mr. Bishop and 200 genes. Intima Monica, Yamiasu in Kanwati, Bass in Yami, Unshrow, on saying shall be and count. Dr. Macho Yanko. Yeah. Talking fan, Marco. And just a near fun back 1 minute now, cool. My bosses are. As I see so, you need pass it, Obia beware. Yeah. Name someone, it chat to our cano. Yeah. The mood, yeah. And he said, oh, find someone, Obia will be who can year. Wow. Yeah. Baby, I used to your baby dream. Now, no, you say, or the Najuma here, baby, yeah. Now, some men soon in a age na homa, send you honey crystal, the ministry, yeah. Sums up the ministry of Jesus Christ. Yeah. Wasn't the decaan? But Luke chapter 23, verse 34, or say, Aja. Fache wono nu nia won ye e bia na obi tie to bia na no obi si papa I say mo kana me sma tro na me dey ko preach u tie na dey ko preach don't to collection dey na we yo papa tambe na obeko na so me ko he o so obeko program so obetimi a chire me mo na me se ka akoma to yam na ebusu a me fa pen ni paper. Yeah, so Luke chapter 23 verse 34, Father forgive them, they do not know what they do. Aja fefri won name ne a omo ye samre eno ne asem wedi kan hwe nyame ngu nyame oyo nyame ongu oyo nyame na esese onyame so agi nipa dasani nkwa na wotwi na ye passing week no na metem nkapa na ye kasa afa moja kasa ho the blood that speaks moja kasa moja bi wo ho ye moja hodo bebre moja bi kasa moja bi so en kasa eja fefiri wona wonim ne wo ye no eyade a ejina ho na baabi a na sene na ye wiase age nkwa no sene na ye titintasuo egunu so oh Koku asase so ewe enyo bia de ensaka no
ni titiro so ni pako ni odesia e fa yanka no ye fa yanka no o de onsaka odesia je say o de onsaka o man ni nyina yeah obi oye odesia e twam na o ye no a why you hene especially so your hene ba hey now do onsaka ka wo hene ba we try join this hey o jampe e do kwa yi so it says o de so why you said den kra hwe ba bia wo fi na fa ne nidie efama no ye fa yen sanka akwakwa se police ni hyeche no gina kwa ho na wo koto nsa ade abono akobo police ni oni abanya sem Ghana nyina no abono yeah ntia no ne santi ena ma Yesu Kristo se eja fefiri wo na omu nim ne a omoye atete ni ntesu ne sene na ye prano eye da na nyame ahyese se obewu na kwan ye fa so a kwan ye nipa da sene ye onyame ba no afa so no o hwe the person of Christ ma we yam eso etina etwase ono anu a Yesu Kristo onu nim the consequences ho ade ye no ho sunsanso ebeba sene na ntina osre ama yen ho na em ngwa ne se ono aye tete do tinteso gu no so e brum kane manyo ni nyina e se eja fa chewo efisa na wadi kan abom pa o gese mani se wo pe na enye ho oh Jesus obeka on hwe o yaw no a o fam no because o se ho no kwaku o se ho no se ni bufuye se Yesu bufuye nka kwaje adwuma no kamenu mihenu nka eyeka na so pare no buamfu oh Jesus enne na minim se obi a wuti anopai minim na obi nso de ayewo se Yesu kwa adi se nyina em no tumi ka se jafa che won de a ade na ukuna won neti ona ya ka won nka se bra hwe bia woda sisi a sister hwe bia wakwasara koda ene Yesu Kristo wu a owudi ma ya waseni ane so ne okan ne se fache no wate fache uba no sister fache o maame why na brabo ya yeboyi Yesu ni ma ensehwe and this me was say today you'll be with me in paradise nipa mi na ye bo maseni mu no eno so ewo Luke chapter 23 verse 43 Luke 23:43 ebia na wo chojira mesa ka tira obi no Luke asempati aduonu miensa nchimu aduanan miensa Luke 23:43 enfa gutwa lutu ne jade wo ye no wo de wotimi bia na wo kokose no we obi betimi de atwa se me nia manfo nyame kata kire me enti today you be with me in paradise just a minute papa honzo today you be with me in paradise we jina akromfo mienu wasinue mu ka Yesu emra na baako edi jiwfo adwene kasa se na nya woni wiase agenkwa johona jibie yenim se wo na ye Messiah no aye hwe wani mu kwan wo betimi age wo ho na je ho na je yen bi jo I mean na baby a wo baby a na mo hu sa de na no de Masa obey yesterday je ho na sane na je yen bi akwana pa well kwaku okwa bi so no obi be kase wan kasa yi but onu so ni gidi e wo no o expect say Yesu betimi but any ejamba cho baby adu die bo mo na jo ho na ji bi e pin na won na mu ni tina mane kasa o di moja she na kasa jo ho na ji oh god we mo di betimi di o moja she ko ko ni bre baby na yen ko say hoda but u cut bia bi mu a etore bia wan hwa wo be ka bibia yeah but don't say wo hwe sania enkofo bi ne din komo na ba akoro ka je ja sania wo kasa no wan kasa yi because wan fa didie ja sania wo kasa no de okay de on de onye boni bia minum yunu de esense ye wusa but papa we say de nsesa wo kasa za kire no eno na ma nsunsun ye ba san komo mienu no mu asem akwa ne kan ne meka so de mojahye kasa ye no wan fa didie ono so wati Yesu nka ya wo kan mama tia ko tole bia wo ye Kristo ni ko tole bia bibi timi sina wo be ka bibi wo wi aso so wo ye Kristo ni wo be yi bibi that's waje Yesu edi say Yesu ye biase agenkwa waje Yesu edi say Yesu ni Messiah no Jew for Messiah no na so wo ye fra wo enya wo fani say
Ninko bo be din. So ati ase. Enye na ofi o kita papa we telephone number. Asa obe friend na ehu de be special protocol bi na ye e ba ne sa. And the other person no ka say there be. Enye sa na se kasa. Papa we de oye kronkron. Ye mi enu de yakobo kro no. Ya so de ni. Yakobo kro no. Na ono de ensese nka. Eno na ma nsonsono ye ba kasa bi enu no. Obia omu nyina bewu. Na so sene we kasa woka asam to a the way you react makes all the difference. The was as so when am bibi mo challenge bibi ba woti bibi the way you react and yes woti bibi you as say what to boase penifo say penny die mante oh Jesus kind of penny die mate yeah kind of mante oh did you say that what kura so yeah den na no na ba ko no be ka say oka ni nia na nim wie ye no e no obe ko Kristo nche say urade mesrew ono de ohun se Kristo eyo hene your G4 nto ka say that is how ko wa hene ya kai me what a prayer kai say me no mi enu e na ye sen ha enyame nko onyame kai me ma enye yi ho na Yesu be den na chen so nia wa ye nti wan tua tight bia nanzo so ya mo wasu bia nanzo so wan kom mega church bia Jesus wan ma fore bia nanzo so but wenum wasam ne gidi a waji o me mu ipo at this die minute nti we come home e wo paradise Jesus how does it then extra ye but you sorry tintin a obeko ne wa affordable ene wa affordable ene ye o tight no community a obeko ne mo ye gidi a okita e wo urade mu oh Jesus ene ma nsonsono ye emba we ekwan we de emre ma wo sister brother ekwan we eja ba o chew mestre ko ahini ma odano ne pai Bible say said do no pai because Yesu ni urade a na wo do akoma gini dia wawie otherwise chaze mi hu wache ene doctor ba hwe na wanya bianka bacho monka sima baako ne afa bia doctor de no ya ye mienu enti ma me fa me nsana ma chaze wasi ena obani oba o ma mensini de Yesu kan yi sima baako de na kan ewo Papa medase me show bebre on shira on so Yesu Kristo ehun se oja ne maame ho nti ese se onye obi a obeso ne maame mu amano eno nti ohwe mu no ohun se no osuani de the way John the way na brabo but the Bible quiz nti masiesie ne nyina yi the way na brabo ene no suban ete no ense me de no ehye me maame nsa na me maame so ehye ne nsa na ohwe me maame so emame nti no o gidie e wo John mu se John betimi ahwe ne maame so amano ene onim se ne maame so befa John se ne ba okay Yesu Kristo it I don't know then you best me see film say a Christopher enti nia me hu say a Christopher say sua film ne se e se di nidie a ese e de ma ya maame no yawofo ye maame ne papa no enye ye maame no nko a esa wo be maama no nko ne age ye maame ne papa no nyina yawofo no ese de nidie ese me ni ko ye maame no ho ese nyamesim de tre maame twene obi ka se maame ye baifo enye ne sa nyame hira o ko na ye enye o maame o wo nkuto ese de nidie ma opani bia because Mary enye ne bane John so I said at some point no yes Yesu e wo nua no but na obani nu abani or they understand the importance of abusuano so I said abusuano Yesu e shemu kana say we your penny we are abrantia mo wani company ye ma ye nko ye penifo abruchi de mo ye ma na ye fe pa o but Africa abruchi de mo ye ma na ye fe penifo no udi chese bibia do be kokotra no bi be hwew ne wadi di no bi bia kama omo system no ene boa o ye de be ye betare no oh musa ye de be ye okay also for anything eli la master batani mi nyankopon ani gina wa pa me du ba bi no Yesu se etim kasaye den o si Erade adenti na wa pa me
But you can go the metro to Papa. No change because yes, you are now. Can say a fetch home. Warrior. They do, baby. No, on answer say, Minyami. I didn't know what. I didn't know what power me. Papa, okay, doctor, I say, oh, I told him, I say, Eli, Lama Sabatani, Ɛberɛ Bonne, Ama is more do yesu. Nyame ejano asya ne bose wone no ebe nante akọ. Na we ma me fa we metwam we asem bi akọ bi kai. Osa afi na ofre Nyankopon. Ye wana so beso Nyankopon. Ya se bone akola kitikiti. Efie dia sam ya samba. Oso beso ni penyi na bone. Afi na ya dia so wa na wusu. Me patra na de no betwa mu keke. Akọ bi asa akọ komise ni bi asem na. Akọ na fo drink kan sem ba o. Baby na ababedu no na ewiase bone akwa te se adakato bia. Eso Yesu na Onyankopon na ni tibone otimi bone ho adwuma na so otimi hwe bone to hwe no aneba at that point Yesu tinka say ne papa aye agya no wayi nani afini so huye because all along na Yesu timi hu say ne papa ni edi nachi one no na eko but e bedu baby a ya boy senwe mu moja pram papa untimi hwe no untimi hwe ohwe sene ne ba no aye sene ne wiase bone so no na da bi wadi wontimi ena hono na Yesu ede oyaw bi sim eno so ode moja hye ne kasa eja aden na papa because what you say na papa no Christo no abani pam na ade na no ade kako atibia bi wa wo kwa ojo se bebuti eno na ema nipa bebre ntimi nyina na o mafa aduro na o manu aka o manu enye wo mo because baby wa kwakodu no o hwe benkum o hwe nifa o hwe tifi o hwe anafo a ogifo no oboafo biara Yesu Jesus went through that particular moment in time now so otimi ginae abusia menumi enu edu bia na emu aye den ba say the Jesus timi ginae no is say you see onkoso na on share den ye da papa say ntina o ye doctor no akọ school no ba cho uti ya bia we Adom Darkwah 6.3 me ya to the Ɛberɛ so na so na de Yesu Kristo hu nsem ene de bro na Yesu ewi enti na ye kai ni wu na ochena aye Holy Saturday na kwasi dance asan asori na do so enum o say I test o se komodeme en kwansura no ne obo nsu bo nkwa no o say I test Dr. Enkoy ko nipa bia bewu wakoma ebeti a menguda ntimi ne mo edu saati bia mo no se wakoma no mpen e ka se wakoma no tia se wakoma no beja adwuma ya ade a ehia sambre no se na wakoma no ohyew ne oyaw bi ufamu no ade a mpanifo ka ne se o ya insukom edimi ana se so bi beko pani bi a wanyini beko a ade a twatwa ye de ma no nsu antipanifo ka se o na mbigu nanum nsu se be ya na koma no ebe fom pain no be dwono kakra ebe fom we kire se Yesu owu yampa nti otem ka se mabre onipa oye dwuma kwako ye dwuma bre oye dwuma na ho tem fifre a ade ehia enye drink enye duane ensu no no a waye ye ho adwuma waye Ghana ho adwuma waye menumie no ho adwuma waye ne obie otie ye na ohwe ye waye ye ho adwuma se watu America na wakoma ete so se omo America omo ye sports do ba bia enye aduane no omo hia nsuo kilo 1 2 sebema omo honam no a heat abamu no temperature no be ba fom kakra na koma no so aba fom brewo no tiamu no oye ye ho adwuma wie nti ese se wo ka se usukom edimi eyenkom se
nsɛm ɛkeka nyinaa ɛyɛ adeɛ a na yɛaka toɔ dada aka to hɔ dada na ɛsɛ ba mu ɛsɛ sɛ ɛba mu tɔteɛ mu ka sɛ osukɔm Osukɔm de me nanso ɔka sɛ sukɔm de me no hwɛ neɛ yɛde kɔmaa no deɛ nwom deɛ nyɛ dɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛno no bɛma no awu ntam mu no saa vinegar no ɛbɛma honam no akɔ a no abiebie na ayɛ ɔyammɔ yɛsɛ sɛ yɛde adeɛ a ɛbɛma nakoma atɔ ne yam bɛma nakoma no ɔyaw wɔ mu no ama no ɔmo de vinegar bɔnwono ɛde ma yi ɛne ɛde ma na ɛno no sɛ ɛbɛyɛ a ɛno no ɛbɛma nipa ti mu ɔden na wate ɔyaw mɔ nipa ti mu ɔden no wonder sɛ Yesu budi kanka sɛ Awurade agya fa kyɛ wɔn na wɔn nim ɔmo yɛ ɛno nti amankwa gift or say good morning papa, God bless you me so me shemo Belgium nyame nhyira amma say thank you Jesus me pese me ja Facebook no eno mu nyina na yeye ntino onto fa de bana men se men kan ma ena ma dwumadi de hu say wuti yen ba bia wuti yen fi bia no betumi de odi aba na ya kan de ama na hye nyankopon we de nyam bebre aba as me ntimi kan nyina de but ma kan kakra de ama odon kon say good morning odi de odon kon ne fro you George fe wo de bia wo Amsterdam de bia no na yes me de nyame enhyira Richmond Joseph on so say oh God, good God. Nyame enhyira on so ya kumi o say asumdwe enkamu. God bless you all. Yes, that say ya kumi o say happy Easter to you all. You I was announced between abasona on so do the aba obedo wish you o say Jesus is Lord, and indeed Jesus is Lord. Yes, asem o kan to so ensia say it is finished. I also for this way say why emre how they with na kabi it is finished the cabinet enko abasa na wa hu se ne dwumedi nyina abawie kwaji hu adwuma no so mawie na o hye nkran se afede wa wie wa sendua no so ye bone no Baba yana to jumba ko na sade waso dem no to Easter ho jumba ko ese wawie enkwagye juma no nyina na Jesus say wawie afi na okope organize mo si ya na azi jima no B flat or B flat mano na onko so do me tuna kitwa meka nkesi ama but o kabini enko Yesu abewu amame di bon ni o man frenia mini chafa na kabini chafa bia ahimanu mo na yedi chafa wa ahimanu asenia ne so na Yesu tiemusa Marie ukwaji huwaju mano tetelesa wawie mekwaji huwaju mano tetelesa wawie tetelesa wawie oh Jesus tetelesa mawio wonkwaji waju mano tetelesa oh Jesus wawio tetelesa wawio tetelesa Yesu wawio yankwaji Edasi my doctor Sam me so akona fe ye no I say eja on 7 na me de me honhom me she men committee kakra na fadin ka ba cho betumi akwaba you see apam dada no so fu pani ekọ kronkron ho afiafi once in every now the a mine no bonny akunyame o kan sa na wan fa nkọ
echira fasa wo chirichiri mu aso dem na o dran na chirichiri mu that is what it means one fan ko echira won te ade na se so for penny our high priest Israel mamun okọ shia dem mu afiafi na okọ na o de o man no boni yokumu dwan o de o man no ne sato o dwan no so no aka o man no boni na o de o dwan no ne moja no akọ kronkron na o de wura kronkron hɔ na o de akɔpete o de akɔsrɛ ama o mining na na wia na waba na wabɛbɔ o man na amane ɛsɛ o awurade atie yɛ mpaebɔ nti ɛno akyi no ɛyɛ nije ɛyɛ ahosɛpɛ na mete sɛ ɛtere bia o kokoro no kwede chi ɛhyɛ na ɛde akoma bi wohwɛ yenuanom methodistfoɔ ne anglicanfoɔ ɔmo kasɔk na yɛ ɛsɛ wɔ ɛyɛ na ahoma bi sɛn ho ɛnyɛ kwawo ɛyɛ priestly robe ɛne sɛ kronkron hɔ no ɛnyɛ obia na otimi kɔ hɔ one ɛna yɛn kɔ hɔ de bia akwakɔ sɛ o company fo nkonwadam nkonwadam yɛ obia na nkonwadam so ate aseɛ na ɔno sɔfoɔ na wɔkɔ kronkron bia no ayɛ bɔne bia ɛno ne asɛm yi ɔde ɔman no bɔne ɛna ɛkɔ na so ɔno akasa so ɔno a wɔkɔ no sɛ ne ho nte a odu hɔ a obɛwu na so sɔfo mpanimpo akɔwu a na wo ai osa we ya na ultimi mmɔ nwura sɛ nye Yesu mo gye yanka sɛ fo bewu kwaku enye asɛm na ɛde sere nye Yesu mo gye ya eti so pani kɔ na so kowu a ahoma no ɔkɔ no na nipa bi asafo panifo no ekiteketa ahoma no mu wɔ kronkron entomadan no oh Jesus na so kɔ na wɔ yɛ twɛn na wɔ ma na yɛ twe fun no ya ba be yi so pani foforo wo kɔrɔ bi ne ko sɛ kɔ kronkron mu kɔ fa body ne ba na wo hena ne wo kwa yɛ dɛ ɛnyɛ wo ne ayi oh Jesus ne mo so kɔ na sɛ wankowu a no de anije aba no aba be ka sɛ mawie Hebrew for me ati asɛ sɛ Yesu Kristo ɛde yɛn sɔfo pani no no obuwura ntomadan mu hɔ no ɔde ne mogya ɔno ade ne honam ɛna bɔ afɔdeɛ obi entimi mɛbɔ afɔdeɛ bie mu ɛmfa ma yɛn ɛno nti na ɔsa asɛ nua no so no ne ɔka sɛ mawie no na kyɛ sɛ ɔde ne honam ɔde ɔno ani mogya sɛ nya aboa mogya bi ɔde ɔno ani mogya abɔ afɔdeɛ ama yɛn Jesus ɛde apata ama yɛn ama ɛnɛ nyina mogya no da so ɛyɛ dwuma nti sɛ ɔkasa mawie a te sɛ ne sɔfopani kɔ kronkron hɔ no saa tete nom yɛde aboa mogya aboa mogya sɛ na nipa ɔsɔfopani no mfi tuntum tumadam hɔ mmara no ɔba no ana nipa san yɛ bɔne na eso sa libi ko se osan afibia no osan ya den ebo aboa no no ko but instran kan ye ready oh Jesus ono aye tere so ane yes moja he sacrificed himself once and for all yes God no echi no yankopon ehia for the bobiara ebiem kai se ono ne ogwama a tete no ono na sa odwan ena na yede no ebo afode me ji say is the twema ye be kan Yesu mogya na ho asem am ye humom also ko ba say ye wakwa ba baba anyi bo say my faith has found a resting place and I think say we beto my answer na yakọ because ka we dey ka me say asofo berebewu ka be berebeko na asofo of course berebeko but nyame adum mogya ni ndi also ko ba say ye wakwa ba ye ka Easter Yesu nsem o kan wasenia no ya boboro so na obinu so beti de twa to ana ye ka say ja on se na de me hu me hye so be kan bi na de bi so be kan wa bacho na Dr. Edika ka say onipa bia bewu a ne nsem a o kan last no ehun hia pa yeah the words of a dying man are so important yeah and he said wona na bi wo papa bi wo mama bi efri mu a na asa wona na wo fam ndi maso kakra hen na ntumi nkasa na se o presse obeka bibia obehunu se openi bi obebe ho bia beka tro se fuaso ben no yeah fuaso ben no yeah se onim se obewu no
the last words no a oba be kan no last word that Yesu epeja ye yeah type friend the 7 words of the cross no or say eja nsem na meshe explain say baby a yesuma ni free no osan akọ enti baby a enkra ye dem ma no was presenting near ye dishen and sasho me was and that is why he was presenting his spirit back to the Father. Ne honam no dear, ni pedua no dear. No nim sa so ha dear, ba mi se be. Na ewu wi a enu be peja e be sori de nanso e be sori we no nyamu. E wo se e kai yen se onipa bia ohonhom ne wo kra ena huhia kese baby e kono na huhia kese se onipa enam wiase na se wusuro wonyonko nipa obetumi ase wonipadua ohuni faso ba honhom eti Bible Yesu Christ say mensuro ne obetumi ase nipadua nemum suro ne obetumi ase okra ene honhom no ene honam no nyina eti Kristo hunu se nipadua no de mobetumi ase no mobetumi abona ase no mobetumi de pia awo no nanso me honhom me kra de muntumi fa monsa oh Jesus eno enti me present me honhom no me kra e de hyania ono de onim se obetumi akra ne mu obetumi akra ne kra enti anti ase ne yefam nyina amane bi e be fam ti se ne Kristo fam no ye hunu se ye honam pe nom de omonsa aka ba ye honhom de ne ye kra de urade na feel so for ye hwe se ye tiasi ye wu afan na ye ko hini ye ko wan ye wu ama no basi for beka se me wu another big question say wu a ma ko basi mo kakra isan se me bone ye ama ne kesi no wu ye amoro de Yesu Kristo nti en se me se me ne gibone hu bi o e se me gwane e bi ja bone ye come on na mi wu a mi je ne na wuta maka se Ɛberɛ Yesu wona meti ase ma na mi hu amane ma o na mi ma mi wu meti ase o me ye wotia oh Yesu ma mi woda Jesus obi boni tinko ma mi woda hoto enunti abena bonso say God bless you all Kesi Clement do say papa na me unchita mo pa what's the new mobile money session yes and there then I know the income but you find mobile money be my so here they need no here money wona wo here na say you now dey yo abusia yen sam so no dey abro na enche bia ibewie ha Adom 106.3 ebro so na sun fi dey bia bas for media dey blow e wa Adom no Bishop Adaroma and na dey blow yi na dey e program dey ama ye maame Monica who's answer mama nyame nshira na onto nkondam na ma enyi kese na ekosipa na otumi atrans ache e dey ama Awurade abusia ye kai we say ene dey Yesu Kristo ni wu a owu de ho bo afore e de ma adasa osi fache won na wonim ne ahoye osi ene obeka me ho ewo paradise e ho beka me ho osi oba obani oba o ma mi so enie osi eli lama sabatani minyankopon adenti ena wa pa me ye bone amanyankopon timi hwe Yesu Kristo e we say I test osikomo deme minum ye no bone nti esikomo di Yesu but Bible say ye man ye enwun no gye ye no tim ka say it is finished ma wie me nkwagjijuma no na mpesa me ye ma adasa nya ma wie e de amamo no say eja wonsem na me na yenye den oba kan nyina wi o se enti de kra ne san sansemi aye kan Yesu mani hunu no enti yenye moden ye kasa esese ye ma Kristo wuo no ho ba ye mfaso ene mire aye wo ene theme na ye be ka ho asem no e wo manako no sacrifice affordable Kristo is a perfect sacrifice ene ye mu dodo ahe ena ye pese ye boy asenwem ye gidi aye wonti ana no esese me ka bi kire no se ama Kristo ho
Christo wo no ho amma ye mfaso se Christopher a papa ne yama na wukwa yama no ewukwa mebre no akabe sima be nsia mpese baba nso to no nwuna fi osofo kuba so ebam bacho baba my faith has found a resting place bacho to my na yenko Facebook ndie nyame adom na ene Jesus sense ni anaso bacho yenko my faith has found a resting place. My faith has found a resting place. No, the living one, his wounds shall live for me. I need no other argument. I need no other plea. It is enough. It is enough. That Jesus died, and that He died for me. I need no other. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. He died for you too. Jesus died, and that He died for. I need no other argument. Oh, I need no other argument. Oh, Jesus. I need no other. Oh, my God. It is enough. It is enough. Oh, that Jesus died, and that He died for. It is enough. It is enough. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Look, Simaba Kuviana, Dr. Nim Mompa, we person for you, Senate Cajun, Commission, and Day, as a man of for you. Simabako, just a minute. Go for the main confinja to say, in someone's song, Christo can, you know, the number 7 is the number of perfection. Now, Christo, a year, Dibia, a year, me fet. So, what to me, monitor passing week and send some course union, or yema, AC, Passover, Brea, you do cum no, you cum Obama. In the Passover, no pepe. Now, normally, Nissan da etosu dunai. Normally on a Friday. Yeah. Now, Christo to me, ma. In Comsania, ya fan hunina, no BBC super pepe. Emma and Pampa obeye Uguama. Oyi wiase bone ako wanyo gwama oyi ebusia baako bati wiase baako bati wiase nyina bone na doctor ka say ya no omo de aboa no ba no de omo nsengu no so aka bone enti ebusia pani bia de ne bone ebeba ebusia bone beba na oman ni nyina so de ogwan baako a eye oman ni nyina bone but we de enye oman enye ebusia wiase nyina wiase nyina enti Christo di wiase nyina rabone ekoi and he made it perfect for all of us. That's it. And he made it perfect for all of us. Nyamisha Dr. Macho and they that can see people so for Jesus say ne kraje nkwa empire be na omo empire be na omo simaba akona empire yitiawa yes obi nkran say omo ene empire asem a no say asenu so kan say doko wa himmu a yeah kind but the enemy ye mom empire na obi opesa for Jesus and yeah can say a good man died on a Friday. The just man died for the unjust. Yenya obi enu oye papa. Anopai baby a wo bia wonni me nyina. Yenko Adom Darkwah nim na yansre urade. Na wo ka di machi. Urade Yesu. Enanopai. Me ko fie ntwi. Me ko Adom Darkwah. Me dawase. Wa mama te say. Amate say. Me boninti. Na obewuye. Me jitum. Some your bonefo. One coming ho a. Me ni ojefo. Umoja no. What the mami. Say be papa me boni. And then me jimi fom so tu. Me jimi mra oyetum. Me jimi boni tu. Owura say one kai me. Me ni ojefo bia.
entienne anope entienne anope ye kai wuwe fa me bone chemi na tro me din e wo nkwa ngomani efi na ekọ me de mabrabo e hye wonsa betra makoma me di so hene na debi wupia onim ho aba me ne me ho biem me ye wodia oh yesu mame woda hoto amen osia wona ye bo sampa ya ende woni yesu obekae wo ewo paradise why yesu Kristo dia ye de enche edusi na osofo ya tansa betremu e de ama bishop Dr. Usu ansa ene de yesu Kristo gu hu asem ene de bo Dr. when you say Martin Luther can say but saying when I look at myself I know how I can be saved but when I look on the cross I don't know why I can be lost. So we are saying we are so. So we are saying Diana. Bibi eni we say. Me nyankwa. Say me hwe man kasa me ho dia. Ka me ntimi nko. Sasenya no ni ho a. Sasenya no ni ho dia. Kristo som. Oh Jesus. Ayekwa ba nyina. Ayekwa. Obusia yede wasi ende yebre no ya fa bre no kakra yede wasi yede nchake se pa ma sister mama ne busafo nyama munyina happy Easter mercy ne your birthday so ye ma happy birthday ya munyina awoda pa nyame hira mo beto ye be hia anopai no ngotwe enefa